Jar SRS. Beli es kurang-kurang cukup puasa gitu. Arek beli es disuruh ku si Porok jang bukber. Nah, beli es lah kieu. Ini kan we pas maghrib beli esna. Salah gitu mun meuli es wae kieu. Nya salah tuh. Itu tiis meureun nya maghrib. Atuh da aing mah disuruh beli es si Porok jang bukber. Emangna bukber di mana? Jadi tuh di saung. Bukber mah angket pas maghrib. Bukber teh buka bersama kan? Lain. Cek si Porok mah bukber mah buka berang. Anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa maghrib. Lohor ping. Maghrib kalau itu. Itu masih lohor ping. Masya Allah. Soalnya yang nggak ada teh semirip teman. Pokoknya imah koper terbaik yang pernah saya dengar. Heueuh nya asa mirip nemen. Mirip temen wah si Aden rek buka. Heueuh. Mangga saya tuh buka. Hayu. A few moments later. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Testing, testing, microphone testing, one. Batal goblok. Henteu. Batal sendirian. Henteu. Rewel manusia mah. Henteu. Batal. Henteu. Batal goblok. Henteu. Siang aja di meni deui. Sian wajina di menit. Cerik ke batal cuma lagi cerik mah. Sian wajina di menit pu cerik mah teu batal henteu. Batal. Henteu. Rewel sama kerjaan paling. Henteu. Batal goblok. Henteu. Siapa di kerjaan? Tang. Ainan. Kieu tang. Ari cerik puasana batal wa. Henteu lah. Tuh denge. Kalah. Emang sia cerik kunaeun? Ladanya tuh cuangki sama mangkok. Gitu mah batal goblok. Lamun sahur hudangkeun. Siap lu. One eternity later. Bu, saya tunggu dengan aing sahur. Ongos ngahudangkeun. Tekan yang eta lain. Raha, aing merasa udang. Astagfirullahaladzim. Kan enggeus. Yo. Tah. Lu sahur. Make suara goblok, lain make suara ieu. Ampun aing mah. Non. Siapa nyeri? Bukan. Goblok. Bukan Gerak. Gila. Wih, pantesan dia duduk. Goblok. Ini mah. Mali, sebelum dia duduk, nanya biar peperangan yang ngeri. Kudu goblok. Gajah duduk men. Jadi tante.
Woi, Domen-domenan sih ya taraweh. satu jelas. Bulan puasa mah kudu rajin ibadah. Ngomong ler, maning sendal. Sia ulah sok nyen aing emosi ping. Genah erek taraweh aing teh. Sia ulah sok sembarangan bae ngomong. Lain bulan puasa mah diketek ku aing beheungna. Terus berarti pas ngeletik itu dipake cekel baik. Yo, kamari aing nyokot sendal leutik teuing. Terus ayeuna ku aing ditukerkeun. Haru abe nyolong. Pokok